ebi mu ha omo di sika ebe mfie ebe ba afode ebe ye manipa nso mo ye papa nenso enye sika no metimi adada memi nyankopon Atsu ebo afode oyiska oya doye ba mbisa muso ofa Yesu senika na jenkwa ana oni Yesu ana ewa pam ana oni bopunipu se de na wo kan Yesu ka asembi o se papa na mo ye no enimoyefo mpo ni sa papa ni ye tem otu agudi na ni abokonfo na no da kwamu ya bo no ofa no din ko hospital siesie mpo no ka no no onye Kristo no onye jidini ba sofo no wo ye sofo no du wo ye de twam no okọ anyam eduma no okọ preach enti papa na ye no edboyefo mpo munchi nyame ndi no ompo nimsa papa ni ye na ye kani na ato akira ye nkufu bi wo ha omo ye buddhist omo ye occult omo ye tafififo omo ye adamo ni sumu nyuma omo ye nipa bonefo omo sanyema ofie otimi di nunakoko boni mu no de white boni mu no kanchi anajo omo netimi ya doye for me mamo akwaba ediba Xposed G so only abema limo elikem kwame amega na matwe edi abro na ensem eguso enam abefontin tan so ene ya krado se an ye ba kofa edi abro na oso ye nyankofo mba pense ensemu edi akyeremu na onimu se Christian Atsu ensensem yi ene yeguso enam ayebon abobo na enunti ene ye penkofo no so obekire wanna drink in the aspect of those issues because Ghana phone in there and say with the papa na Christian Atsu and normal Christian Atsu no at the end of the day no adentina atoranchem yeah beden ebe etono enunti ena menya wo sofo ana pastor Kwame Kyei ewo menchen na pastor Kwame Kyei ebe cheche nsemu na nsemu no be cheche mu no be ka say ade wo be bo Christian Atsu achi ana debi Christian Atsu asem na aba ensem ejine mu no efase Kristoni wadoye ene ma nkwantintin ana wo ye papa ene kire se guarantee se wo kwa heaven ana bibi ana sansem ni na wakoye sofu ide obe pempen nsem na eden ede amaye se ya mebo pastor Kwame Kyei a edin ya di dro na di nim no eye major na wo kam major na untumi nka o si eja kra de wo bo a $10,000 and go to me at the chow. Na yenya eja wa ha no ai enche ye kra bosumi nsie bi ene due na eja e baba eye den efri mu enti wono angasa na mo na no arewo kakra den ewom se eja etiase na eba nye den eni hono eya na ha dwen kakra enu nti media megina simpie so na makase eja ye mawo shedin ye mawo yakọ se ne etie bia mo de munim me ya from me elikem enunti o nsai gbeni no twi no emu nya denti se na meka ne bia na ya no wa de ofa ne sa na me nso dudu na dia obetimi dia from me e wa hani na eye efu Kent na me so me den ba je so efu ni de obokwa me sime etenga na kwa me de ba che o ai na me twa ba eja no na me twa ba eja na ya twetwe enkomo eja me ma wa kwa ba ediba Xposed G so eja me chi so eja na bibia ye bokode aduma nyame adum apum bibia ye okay oh nyame adum nyame de nkwa che wa hwe so amenne me no wahia ama me ketema da bibim na me kasa nyame adum Yesu adum ene eje se ne o kasa die menka ne se ebia sebe arewo kakra woni mudi besi mbre minim se o recover de I mean o kasa ase wa boto na wo kasa ubemma o voice mu aye dru na ma hwefo etie hu se mi tie I say ano ase wa che o girlfriend bia na onene bongo na o baby oni ebusiafo na kasa nti we ma kasa mu dru se na bia mi twem na me hu se wo ye preaching a se ne ade na no o de no enu na ya me pese me ye de me pesa sound no e wo ha na nipa so ye de enti ensem no eja ansa na mekosa issues are happening now so now major the question is Christian Atsu ewo ni ehun sensem yi what be
Nah. What is your take on the issue of Christian Atsu? Eja Eric Mwaka mema abusuafo na yako na mama Ghana fo na so yako ni hyede because uwo de eja so bi ka senye ya no oboa Bible si Mary ada Yesu ewu ye na nadwo oye Yesu ayakaya kade afi ye kuru Yesu ho na Mary nim de ekoso na to obi ko Mary fie okuka chen say Mary udidi hwede ye oba no na Bible si Mary sorry waka no afi Mary di ni sa bondiem no ka say anadwo bia ba ne na anadwo de me be nim ayakaya kade ayeye no tieja owo de se mo ho a na afa na goro asema wo kan ya makai me ba me fan say me ba me fa me ba no 6 months o kumase sebi e shabra basi Yesu ewie school girlfriend boyfriend ni nyenwu Kristo na me no ba ko hie na ewo ye ti me fan say me mrat brim young time ti be 6 months am de te me ba ni free oba no ho no bedi me ho de me ma me ho akwana nye ko 23 years aka 1 month no nya 23 onyine wi school for ba me nchen wonkra me ne nati me ne da sorry o maame owo no kumase ma wal foforo ene ni tinto no maame ne ye kama ti me ba me padwuma ma ne ye wakra ye adwuma chin pe kama nyame atom kwa ne nyife France anche bi out of baby wo bi ewutim bia wo yade a se moko todwema na mpenwa ufa na nkro na de ma mesa ma Ghana foni Christian Atsu family na busua yako ko tema me bedi a meken oyare kakra be 6 months 7 months men kampo odi dada ko adwuma ba wasi asema area me wona me basa afi mi be ade chia ko adwuma no abase o 37 no frame so oba fie afi eja oba fie mu wentimi ama doctor hwinto obeda ho no koto ma area adwuma anse no na ma serve to no ma nya ade tieja maka bi ehwe oda kakra na me ye de me ba no me pe ma area adwuma na fi na yare no Saturday ni weekend ni mo ayeshi na me ko 37 to mo hwe correct money buy from say was fresh in my name be me hu ade kodi eja enturi entwani na so me pese Ghana fo na hu say owo ya de a eya na nso ye Christopher de Bible si owo ye mfaso ma ye Christopher enti Bible si me nso do beku na we na okra na tu mu no ye ko okra wu mo okra na tu mu no ene ekobu aten nyame ho ene nyame di nkunta ti okra na tu mu no ene hia kwaje nti okra ne ye bone a ne nye nyame nchenko ti bodwe de enetie Bible si me nsu do beku hunam we na mo me nsu do beku okra no okra de na ba me eku okra ewiase ba bi etie mi a de ba me eku okra ye kase eku okra ye owuo no eye bone ene mo okra na tumu ewu odi bone a Bible say okay Romans chapter 6 verse 23 o say twase ni pe wu prekopenu wo na china temu wo ye wo first ewu wo ade na busa ho Kristo ni wu wiase ni wu ko hi wo kan ibus na Hebrews chapter 9 verse 27 o say twase ni pe wu prekopenu wo na china atemu wo o busa say wiase ade na Kristo fu wu sofu mu otimi wu wiase nso timi wu na so busa ho so omu na wu a ehe no omoko do e bone ne kra ne ewu ekoda german your friend said wa wu ba do e papa no e de nyame pɛ no owu a ne kra no enya kwaje tie what e wu miensa ewu a wote asase we so o bobra bia wo pɛ
wo ye de ope wuntie nyame asem wuti nyame asem so atua wo fa nyame asem nya hwe wo bobra wo pe wo nante se de wa no abo ho even kura bi mu asaso yeso na wo de wiase kɔ de nneema kɔ na omonti kai wagye to no de bansra bonasene to na de wo hwehwa yiska na de wo hwehwa wiase na de wo hwehwa wiase ni mu nneema baby obi ewo otie mi bia ohun seye wakonta bi ekobu ni daachi na asema obusa mfa krisi atuwo no ho last before be wunu na me preachi oh tantra na me preachi wo kwan me ma ni e preachi na me catch mo mo ne say o bobre bi o so hwe yie because onim da wa na dwebe dey ebe bat say de na me ka married ye no to kan John chapter 9 verse 4 Yesu ne kasa osia de chebia sasam ye do suma me na dwuma na dwubi ba ntimi nkeka ntimi nya hwe sese ewiase no de ekwa minim senso to na nipa hu se ade chi na nipa hu senso ato se de be minim de ekoso se nipa pre wiase ne mafonfa ene ewure fi se owuo bi wo ho na atemuo bi wo ho na nkemfa kristi atwudie nya example atubobo kwasiada wakoda sade be chinsa ade enchi no me de me na meti yo won creative use bi so meti CSC tame baasa no o atwu kofa ne car e o garage emlante mpacho mo na amutie nsem kakra mpacho sanete a na nye sanete oh na sanete even pono na story bi abeti echire no say na senkofo entia na Christian Atsu issue no was say born nka obo that day ni wie a also call ne man and the wife no nchen e wo baby omo say UK or say USA I don't really know but the man ni nchen o take you on itina wa book flight 11 p.m. I was so oko inti Saturday no matter the result of that day na was 11 p.m. or you ready no oko na o steady ya Christian Atsu course atim nchen. That was the first day I now watched the goal. It's that day now Christian Atsu share the first goal no. Elije bem team ni hwa. But when did the menya confirmed on that? Na nkofo ka say oye na adwen say endu baby antro be terminate the contract. E was sa team ni. But goal no share no. E ma na feel say okay, eye dem. It's that day no. O ka say oni jeniti wo twan ade chia. No they call and no na 11 p.m. one man call airport no 4 a.m. and matching sa atoram chen ye den esi to the phone say na me catch o umia say na me catch o say ye mabusuafo ya akọ me momo hye ko me bia to me si mo wa na se mo ko tudwuma hu ni ya ewu bebe obia wodo ka ebia wodo na adwe kire no nanso be wo hu se ya pa ni anokre woni pantiti mu eja e kama sembo Genesis Bible si tama Abraham oni owu Ishmael no Bible si ne Sarah e ka kire ne se Hagar e afna ofidi onpamu enko Bible si tama owu Ishmael no Ishmael di kaka tama onpamu Ishmael ama na kono no mpeso beti ba nyame ka chenze ontie de ne yire ka tie ni o na numpo Ishmael no ngui ba Abraham e pamu Ishmael Bible sin na eye na kuma mu hia eto de hia ehira Ishmael so hwa Bible ni ye pa fi Genesis no Bible si efi ono kono so hwa Ishmael asefo na wiase nhira wiase asetimu amuto de omuwo bi Bible nam say apam ni nu omusu ni nti apam no Isaac so ti ba bia wo bia me kire say owo de enya de a ye didi akro na eja answer ne ye be call owo de enya de kra bia no na I want to ask this question and for Christian Atsu na asem na ejina so na ye kasa you see people are raising concern ama ye nua be ma Abeku Santana ebejina United Showbiz omoye say Saturday bia e ka say ono ni question be bisa say
adentina wo efa ni papa sa eni papa bra won che e wo wiase na oka se yehwe adoye nsem na mebisa no yehwe adoye ne nyoma bia pise na twoye oboa janka otwankofo school fees ene ade a ade no wo e ba be for sani pawe e free atiasefo asase so now we raise question ma wo ye nyame ni pai mi bisa se woni pa eye papa ene ma ne kire se wo ye Kristo ni mapa ana se woni pa ye papa ene guarantee ni kwantenten eye two questions woni pa ye papa ene kire se wo ye Kristo ni mapa because looking at what he's been doing abone for nye papa because you was sub minister ni a owo ga no no je se be Yesu Kristo ni onko asole nso ya adoye papa e bia me modin ba ye ni mo pan panifo e wo man we mu a omo ye nyoma sumase nso mo ba abonten e be poa nkofo e ye nyoma de man nkofo eno nem guarantee say omo no omo ye Kristofo ana it is the question na me person me bisa say e ya etu o papa ye e na che se sebe unyoma so nyame ani ma na me use the word Kristo but o papa ye na che se unyoma so nyame ani ana so o papa ye ene be ma won kwantenten it answer this question eya kakra mechanism some years of free ye be ko Jeremiah chapter 11 verse 15 Jeremiah chapter 11 verse 15 emse bible ni aba meka kakra yes, no problem afefo de ombe bia hwe o si nyame ne kas o si ebi mu ho a omo di sika ebe mfie ebe ba afode ebe ye manipa nso mo ye papa nenso enye sesika no metimi adada memi nyankopon and okay John woman John chapter 14 verse 15 yesu say samudo memuni mashede so enti o kai masem mamu say on say ye kasa twu ebo afode o yiska o ya doye ba mbisam so ofa yesu se ne kan na jenkwa ana oni yesu ana ewa pam ana oni popu ni pu se de na wo kan yesu ka asem bi o se papa na mo ye no eni mo efo mpo ni sa papa ni ye tem me pato yesu koto yesu ko a ode abebuo no o se good samaritan o ti do ka wo se do to agudi na ne abokronfo na no da kwamu ya bo no ofa no din ko hospital siesie no bo no ka no no onye Kristo no onye jidini ba sofo no wo ye sofo no du wo ye de twam no ko anyam eduma no ko preach me patwa anya bia yesu state won wa anya papa ba mu so asisi awa ha no we Kristo ni wa fa yesu bible ni state os onye Kristo ni enti papa na ye no edboefo po munchi nyamenti no ompo nimsa papa ni ye na ye kani na ato akira ye onkofu bi wo ha omo ye buddhist omo ye occult omo ye tafifrefo omo ye adamo ni sumu nyuma omo ye nipabonefo omo sanyema ofie otimi di nunakokko boni no de white abonu no kanchi anajo omo na timi ya adoye omo ye papa enti ewiase na o Kristosom no kamies wo ye papa oti wonyame ndabi John man na make yesu say so dome na behave na pa di mashede yesu di mimransem so nantimanim no kremu manyame asem tin na to ohun okay Romans chapter 8 verse 5 osi omo nanti o Kristo mu nanti ohun na so omo nanti wiase no fa wiase ne menti omo de wiase ne ma no mo ye de omo dwene ho to omo yonkofo omo de wiase no omo dwene ho omo nyiri Kristo no omo nchan hu ko ka John chapter 4 verse 25 osi omo su nyam omo nanti ohun ne no kore mu nti obi wo a wo ya adoye wo ye papa nanso ni Kristo fa Yesu ni Yesu ni apam ni pani so kanu na kumem nanso na kumem ni ye
to osi yonkofo bi wo ha omukuta enya omuye empataku no mdi nyauma akatom tse Christopher kwa omukobi ompom ni nipa papa na ensu omunye nyame dia omuye adwuma mabonsa tse obi ye papa no enkyere se amana konya so obekọ heaven me ka sipi baby obi etim so e Christo so e wiase nfa show tirimu se enyo papa na de bekọ heaven o chen krofo de na boy adwama a nyame ompel unko heaven so cho bia de na wo hwia de osumase a nyame ompel so che bia de na wo nye de nyame pat se de make don yesu si di ma hye de so na timanim na epuku na timanim pepepe yesu ne ka o dwon mani teja atwede na obusa me no yebusa se atwu owu de ya as a focus me say nipa wu enka na chi bone enye bone me kireche nyame asemu na obi onim Kristo na wo tie mi wa fa Kristo no hu se o abroche o UK o America o biase ba bia mane nyese me FMB na TV station bi ye na mobro ni bi ti na me tom me ntoma na me tam me dollars na me de koye na ye enti ama me kwan se me ko heaven eni was ha eni twoni Genesis to Revelation ni ba bia enti atwu ye hwa tu wiase ne kamfo no bie kamfo no oba physical se bi oye bibu ehiafo aye nyese nye oye prison from the San Martino so oye prison for me bo me hyede ntie papa ti me hyede ni bo mu ni ye ekoso ko me Joshua n kan man say so person ko heaven a twinyame asem wanopa awia anyumre o se na bema wabrabo no wanya heaven akọ no wabrabo na ye ojo ti every day me hu ni pande nyame asem na mesua enum nam de nanti enum nam de din komo enum nam de yem bibia tu bi same me hyede ntie bo ni mu nsem ba me picture mbeto so no atwewa Ghana na mfiri so wo Ghana no nyenya ska no na atwu cartoon hu na atwunya rasta engu ni ti so na atwunya nyema bia France nyema bia emfata nhye Kristo enunya ba na yehwe katwu atwodo yin na Bible say obi ba Kristo mo wa ya body fufo ni mother dey na ye dey hwem also first no ni Ephesians also first ni wo sum na say Kristo be ye free sum ya bade ahem na etia me twa no but whatever you are saying achu aye rasta achu aye tattoo na even potama wo nyi sky no that was not on his body. Yes, it is true, but this makes us question say for tattoo any we training and no and qualify so we your training ni e de man yankopon ana o say what be some asempa hanum na ema now e Kristo sum no aye bibibie ho hwe Paul chokoma Corinthians school no mo ye stubborn pa no mo ye niema enye pa mo ye very very stubborn papa Tabibia na portrait komo adintia Paul no pese Christopher no mo krede omuni wias fo no mo konsu separate ye den bam dem to so Corinthians mana o se obi ba Christuma e wo se oni wias fo twaka ye den bam dem. Okay, so the old person would change and say, and yet Chinchina say, Pia, idea why you want no, and the money of Bonnie, but say, we are senior a tattoo. Yes, why you rasta now? Yes, also, I will say, Pia, what fun ya me, papaya doeno, also tattoo, yeah, I mean, so as you. When I'm Nigeria film now, we films no maybe so as you. So more bad criminals, how we see, day. Omunde so mo tse rastas no the katu no the dot ni niam bi se be abon se se ni pa we na he rastas te describe mo hu ni pa no ye eti se no dia ma boni ni wiase ni hu se ti wiase fo no mom atwi Christopher no ko wiase ba Christopher ntimi twi wiase fo no ma Kristo no
Now and no coso. Nina see if we be Orthodox churches, Roman, Methodist, Anglican, Omoba Echino. And now, different cancer, sorry, people. And watching a Pentecost, more people buy, and only a charismatic free. Till now, charismatic near Debia acquainted to Diama Christopher. Then I'm a charismatic for you. What my sympathy and my Christopher. What are the things a beer a deal with me per se? Set we be say and won't find changing. Tiniano, you see a Dawaya Mon changing. The Bunimu. Now the Bemo give us the fact. 1, 2, 3. This is it. My young because charismatic now came at the might be up baby. Then charismatic no. Now tell crown who ya. I'm on my best to be. Also, your cast in your movie be a friend doctrine, son of Moki come. By a referee, will say, okay, Revelation chapter 22, verse 12. Or see, the people be attended in humanity. And you money to call heaven. And now, sorry, I will call. Niposo bebu attain young coupon. The person we are seeing Najitum. Usum nyame asum nyame ye na de ma me kokasa asem ne yese charismatic no omo fa free abrofo coach no abrofo nyam sum sa na omo fa free ye don't so kind shona o see ye na nan mai boni wa wuko lamentation kwadwon 5 verse 7 oniwo ye ne eso mamu ye na dem pese Ghana ni wias fo na ati ase ne se ye Ghanaians ye culture no na poso tafriyifo na na kutu o mawu ti echire no abrofo ehu Bible de breyen na abrofo no mu Bible no echire Bible ni mu nse mo fa nyede enye adwuma no mate Bible nu asem so atua no mo ye do mo pe o mo ye tse sofueli ni man no mo nyame fio go abrofo asem ameka abrofo na Bible no mo nanam the Bible hwe mo ye funu he Trump do free America president go free so ye tutia no me ten interview go so na wo no o the Bible o ma me wo no na the Bible share ni sem ton na bakosim na ni ye di twan film na Bible etu tim se tro no ayo mo foundation omo fa ba mo fa nya adwuma etu mo sua niema bi be kan nyamso no ama omo ko chae se nyamso na ye akomam ye mfa yesu ye mfa ne mransem wo kan na they are gonna do get mami etu so be sha no what do you have Press TV me tan hwe wi as for TV sa ko kan sam na wasi me ntia fedi fortuna bia tu e Kristoni a median kotu fu show ye okay Proverbs chapter 30 verse 20 a wasi me fa hu mo bia wa jimi sabi na so wa jimi Bible de oka on to 17 fa 7 crash and then na for my me titia de tim me ho me no ya adwene wa jimi o Proverbs 13:20 wasi me fa mo bia wa jimi na ye hwe e Christopher ye hwe e kuri asofu kra wo nyame from not of bia nkan nyame from kwankra and of force be madwuma afa e kwani mo na mo do wakobo sofu we na do wakobo sofu afa de na jimi Proverbs me fa mo bia wa jimi no nya sofu o winsa wo refi ba bia na wo hye na some no busam de ma make kase charismatic group and say am ko fa abrofo no culture no abrofo no ye hwe omusu na omu je TV so a am po masunu omu Press TV no bi wo ho no abona sunu no akatu na ha no aye niema basa so to Kristo na kuma mu na de sunyame no aha no ni problem no Yesu si me ko mi jamu nkunkun on ne ba be kaka on ne be tene mu
onkuku na bema wo ye bɔne a obɛka se wo ye bɔne on say me biso asem bi o omo ye gay for sebi se kwa akire na so e gay na sebi ade no fa ne bon pampesa also okwa private ko jane na ohun enti se at moment onkuku be free mu antu mu wo ye bɔne kura wonnim bibia mo kaye bibia show chetu obi wo ye sofo so onkuku twon ho afiri no to ye bɔne kura na so wo ye enti obi wo abroche Ghana, whatever no kwasori so no so wo ye. Konkonkro atwem ho afiri no. Ti bibia nkan bibia mpusu no. Ti na kristosu na mekeka so yewo because na meni okumase no. Do say asu nyame no. Me papa no adwuma Ghana broadcasting. Nana ne sofo ne brother mako. Ti nyakonya sate obantumenti obe crusade obepoja nhia ye nyakwa kwatrase Kutien preaching, kutien doctrine. Edakura me papa brother mako bebu. Ye kujia swama about trefu diechi. One me chon. Sata me papa me nana brother mako na se me papa. O koli bi bra wo kwa sole. Na me friend se on sha tare se ni besu na ase a. Papa ne ntwe na tu umodu kukro ntwe mawo. Ene oba kwa sole wa bo week. Tina me ejami ntwa no tina me catch us me na no me nyame nipa nyame hu no so nyame ne me kasa ti nyame nka ti nyame hu na kasa kire me no chem se na nyame wiasefo mum na control ye mum control wiasefo this is the time o se person wiasefo bi ehun se so the soft bi achi no ma moduku a o ma sha trouser hwe sofu ni ye me a man of God. If you see net, Mrs. Saul also wore Bible, Genesis to Revelation. That's all Shana sees who call Bible's Antioch coil, a Christopher man. Conco Kenya send me from a Christopher. Bible say, among first row, or more dressing, or more cassa, if you are Manuba. Communicate catch us on Conco Beto Bima, or cassette different, Nini different, but Cuckoo tune who feel Bima, or cassette we as for a day, a cassa, a fool, or dress it city we as for a dress. Tinyame Yesu kasem wo Luke chapter 1 verse 75 Ose munye konkron munye holy munye konkron munche se prepare mabrabo ebe yin hwehwesudia ma wiasefo Yesu na kasa enti me ne ba bia so fom kofa ba ena koteji wo omonti ase ena nyamesum akoma mu ena nyamesum ye de na nyamesum akoma ma e ma akwan se ye de opa na se ye bone ye de nyamempe Tepi. Bible say, so man gomuna. No mo yes ade no makatu omo ho. Ombo adwaman, omo fam for omo ye nyema basa. Fi nyame te so se ombo ne afro dumani. No mo bofo ko kache. Abraham. Wo fa ase lo ba bi ote no. Me be se kuro no. Ti me ba won ma be ka kire wo Abraham say. Me firi kuro no so. Kono ni Abraham wa pamti apam ni Abraham won kura me kura me no kase so chimi na uchi nyame di na uchi Yesu di a se yade bi wo so kura na utie mi a etu eyira ekọ iti with issue ya umeki it made the agreement mama may ask this question say now se Sodom for ye nyoma bi enema onyankopon bu fuhie ebom so let's all be honest to ourselves. They brought us the good Bible that we are. I jump to me, Chano. Now, brought the Bible, brain. And now, I'm seeing Bible. Yet, Sasso, I'm out for the preaching, I'm out for the cassette, and may come and we are seeing now, who be a cannot to say. Who can't turn a Bible? I turn enough in Yamin whom buy. Tinyamin a true Bible, and not the fair ni pastor say Fabric, Yamin, she shall order that. Tabafun true Bible. Nyame na atron Bible no the far pom or the far James no the far Yakob or the far John. I know the MTS. Yes. But me make say wait omo the Bible ne buy. Fine. As some na make me just omo no cho konkron brain. Enyo omo no cho do ye beti bi no. Omo no fa the brain because eja abrabo ikra ye boy. Eja me twa no nti na me ka kire o say
abrofo ne ma charismatic no hokra ma kan wi enti nam so be enti am yesu o ma nyame ne yesu na emla to now we are learning them yes omuduane dio yes omawari yes omunyoma yes they say tinchina awale baako a yes nso enti sakra so ya dia to because omo di omo culture ebowura bible mu and as they say ni ye jai bible na chidi and as say ye follow culture abrofo no na mpese obi o wiase bi ate se abrofo mu aten broni na follow nyame bepu na ten eti bible na also hyeso na di na hyede so na tin na tin mlans mla na nyame dia maye no mla na yesu baya wose ye mfanye adwuma na 19 na do be ko heaven amen na dia na me pese me so me ma question it as say on say yeti ye nyame asemi it was true this white who brought us ye betting nyame asemi on the Bible e kan bi wo Bible Sodom fo di boni bi na Yakobon de the bufu share the apples by ja Turkey who the example emperor on understanding of human knowledge Turkey kuro a e kremofo kuro na o swedi pa so a esum no dro ni na no se bi wona wo chiri nkwase asem pa eye kremofo especially call Saudi Arabia Turkey ni ade se be Turkey wo Europe but on people say obeye gay e wo ni so asem na America nanso fe USA me bobo akuru bi di on fe USA fe Germany fe UK fe France on se me jam kuro bi asu e na me boss e kuro we o USA Germany UK and France sanko free e ba wiase e bia colonization ye nkofo nkoa wo wiase ne ade ni na kofo we mu di mu akotene yie pa e wiase first world war second world war Adolf Hitler Germany ni wo free pa yes sanko fo esebio one of the chosen by eso enne sanko fo ekuro yi e wona edidi ato ye di nipa to ewo e manta fre wona se ewo ye nginya mindi se ensole ewo Germany UK ni USA ewo wa ne aton ejami ntwa no kra na nzem kra prophet be ka se UK fo anya so mumu ade no no mu di agora nyame ka chen so on kan chom so nsu ba be se kuru obema nsu enu na me bisa se sankofu iboni de ti o me pese me bisa this question o sankofu iboni enfru te se Sodom and Gomorrah na meti ni bufo be pa won so na baby te se Turkey o me question na me bisa no eja meti ase on iti eja kiremu nsem ma me se ade na nyame eja sankofu yi na won kire won bibi kakra na eja o kan Bible na nyame se enye wu nipa wadwene mimi nyame adwe enti ehun se nyame no wo o tina hinwe mu no do pe en woye wasimi to Jacob mitaiso won tiase on Jacob awie on Iso awie nyame won ni ma hyase ne awie ti nyame do pe no woye tu Turkey e wo Bible mu dada do onye no won say Turkey wo Bible mu dada Bible say ohimesa omo ya kasio o se ahemfuna no whiskey twa kunu ahia omo mama ne ko Turkey no free ye ne mama ye toto enye ne so mu ko Turkey ko ye shopping e buy a dressy se bebe so yineni na sem na ubusam na me catch us nyame no oni ni woyi cause wadwene e kaye nko a ke ade a wodwene ho a wo ye de wote ase enye de enyi ben kan hu se Bible say o kan Ezekiel 33:11 na wasi odbo eni bu enye mimi nyame fe
agina twin sacha the abrofo ye na bi enyame pese omo sa twin omo so back ansa ba odi asotwe be omo so odi aba enti take the end oze wa sa ne man etesi that is say you all see ya yari ba ya yiku on so can revision wo asidu mi bia yare kum se kroni biase na 4 million kum ti say 1 million ba won se wo hwese ne covid ba ya covid odi ni de so yi pa wo de hwe won se make earthquake wansem e wo mu sa wo ba won se wo ka so do mu asem no me pato me ba ene ma me kwashka da ka se nyame bufushie boni na ma bufushia bo so a na de na we mu de nka nyame because omo kra de omo se wi ase omo ma ye bre enti ti na make catch us o say bible no e kasa o se etiase na bible say kunkun na me andas e kire yase enye pe enti ma kan na abomu se enye ye kansisia ya adwene nyame adwene enye no kre nyame do pen way e bi kura be da so de e be to abrofo no yini ba won se covid ne di won se na covid ba ya no na mi to anu eja mpese wi asfo na ehu se covid na ba nye no anu no then eba bible say who can revelation o si du ne nese ya me hu se mbo hu se me ba no obema ye omo bi wo ho omo bi tutu mesane from so mbebe wi aso mbe hen papa tutu me ombe wi ase be hen papa enti nyame asem boy kokose ye hwe hu yi esisi so ne mi chono covid ne ba nye se wi ase asafa ehu di ti abribi am catch obi o wi adwas on hwe yi ne nso to e ne ehu from ade chi eso ye ehu nana ti de wi ase ko ya wo kase ge ne ne me toaso abrofu kroma e koso ya ne me yi nti ye ehu nana se bibi proper enye na wo hwe abra boy ne wi ase mrantie ne maba wa yesiso ese obi echesi ade ba akoya be hu ade kode America isika sabi TV so me as the baby iska no sabi aboso for chesiska yes for chesiska kristo for chesiska o de hwe abra bomu obi ti say second kings bible sina odifo bi wo oyi nyame adwumo so nyame baba bo so de ne kaye de o de ka ne buye ti la shakoshi oba no obi san se de na wo no se aka me moli to enwo to aba akopɛ no se fabra no de hira so baba bo se enwo ni tori bibiri no de chia e ka ne mo ejambuso asem bi o oso odifo otewo nyame anim na so de hia ne a wo kire ne ka ne buye wo di se ne edifo obetwe se ono na wo kire na pro besu nyame wese sa I don't need problem. No chilesha ye no wie no. Bible so osa akọ no Kenya mesem, onante ma kwenya mesem, o preachi. Man ko tu mami skeni bi. Ti mami no hwe lesha so se no. Abribia papa obi twem wa ha me hu so e nyame nipa. No ko ka chi ni bra se, ye mpeda bi wa ha ne mfanye dey. Ye mfaman ntwemna so abra no ayede wanta gahazi kache lecture la shadri ba say e be fie hu sa kra yede isu fia ejami kan se bisi asem so ye hu sa kra isu ema irasha kache oba say afida se be kwaba no na kra isu ampa nyame komhye ebe mu ejami zo asem yo tudiri se ya sofu ni e tifu enimre yaba okaso nko gina makwala ne sek nko twi dom ma kristo obey so they say you are a prophet or graduate me aja de wa kwa o de ye nyam sum na ze almost say we graduate o hwa me teacher o some teacher so the prophet no wo na wo tie ba bia wo tie bia prophet no onsun che Elisha onsun chro
Bible say that she nyame tifo enso no nante mat ko kanya bisem we odi for a man who kwan so said them na I see I saw I great and it is coming send the washing no yes now when mama call COVID now I just wanted to bring some scene what's the COVID neighbor na a kura send na yale anything no wonim say wompo USA for na omo wonim die wo ekire no ompo mu because oba wiase a wo yikro USA Germany UK France ni China mo a omo na eba wiase ahoto eni nimdie a ewo omo kuro eti so omo bibia bo omo so na omo hu a no so hwe a na nkofo so wu pa especially USA ajamin chano ena mpese wiase Ghana ha especially insua de nyame we nyame yenitum Bible see Israel for na kosom di 40 days etwa okoki nanso omudi mfie aduanan 40 years we ma de kodie nyame edo Israel for asema okay COVID no yenim die ene yenyansan ne wiase nyansan ba ejitumu se nyame na manyansan ena no na me hwa ade bi TV so me mo TV station di omuye sa mo nyumfo ne ma na me hwe na me ya ade ne koto me chimie ne koto ana guy ba ko kasa omu entertainment and maybe 11 is a Sunday is a Saturday anyway ebi abon sa station guy ba ko ti station so o ka kire guy ba ko say ya nyame na ya science those ma catch us revelation say to maybe a nipa bi to say yeah from billion we are see mu one bi ti ba mo si odinsem na hinta enyansafo we yi a kire nkwasiafo tuni nyansa don't say Genesis Bible say bonsamba oba no ho no oti we do kan o say se uti aduaban bia wani bebie obeye se nyame ti bonsam di hwiase peche nipa momu sa asomu ni nyansa nanso enye nyansa ejame das wo na mesa etu aso no iti won say yade iba na won use wonim die wonyansa eni meba use wonyansa no wo kasa no na wo mu ka say eni Africa die say yale no kowo a won be wu papa on say on question no on we asim die me kan COVID asem no me ye message be ma nipa Ghana fo say o mama ti ase on say omo US fo China ni we mu ka say na ya tumi ye plane ya helicopter na sebe omo jo mu bu ye say enkwase afo na egu a on say na say ye yale ye tumi nsa ene se we mu de edu a o mawu it is adia ma ye nso wona se of eja ebia ne na make on COVID ne kuni percent wa Africa and do even quarter of one wo wo Germany USA enu nyem fatum former Christopher ni na se onyankopon so siti ase na ye de bia make Africa for there ye penyin for no found this capa say no tell say oh ye be wu party mu brace ka eti na ko hospital a enya COVID cry no na odi wu ya yes so so say COVID me use this as an evidence minimum bi a wu ye na wa yale woni dem a wanyi a wodi ewu COVID yanka wu a say yes ye fa honka normal people mawu no pasani panu ko wu ye de ye timi mi ko share mo chire it's not place ni so no actual COVID send ya bonfofo ni be hu say se ka no mo de ma yen no eja asimu ma mi twawa no thank you COVID mu ni esi mi ma mi
ye no kumase tafo chinwo tafo mo chinyi omo mo chibu tafo no kwese ye nche na me koye no COVID time oze nipa to de bia yentie nyaminti yemme nyaminti bibi bakra yenti yenhu na de na wo kasa Ghana from mpanyifo de sesese no yenya Ghana from mpanyifo asem ko Bible si nipa de obegu bia bede betwa yes ons o kan asem bi baby di kan o kwadum limitation o se na nan mai bon wo ko ene so mamu ye o gidi pa se obi nyare COVID eno afa ayatro no ena wo di pesca masa we den wo betwa wan twa wasefo on betwa I like that word. yes nyame mu no onsem ka cho se Hebrew say obebu obi atese de nyuma ti me yasofo me kuta adom me na mtimi kasa ma yiremo te so ye de nyame pe wa ye de nyame pe si de bebu waten no sa na bebu me mate na pese wiasefo ni Ghana for especially Ghana for o na emi kro for o na pese o mutie de me kan yie say now Oko Pentecost woman Anglican Charismatic Church hwan no anye de nyame pa onko heaven ni bi na before de na o kan hwe eja before mbetna ahanu mo side anu no achimota side na meti labon timinya conscious kafo hu eskafo hu politicians eja ehon Kwame Nkrumah na si dan no de man drivers do chini ne do poporo ne ka man dan bi no ma we bi hwe eja manu tiamnim onyame sumba bi edu sebi on interview mu fa ma Yesu afa ma Yesu ye Yesu be mu wasefo sero kachi Ibrahim so on nanti menim pepepa mema no wasefo ayinhia enu wa nanti nyame nu anye di nyampe na ya so na fa ne me bika mu wasefo so be nome show de mam kasa Kwame Nkrumah penso omunya kwanti omani omutena ban minimum satan no minini bambe mi ba ola bon number 2 ye omo wo fie omo mama nanamu no maka ho na mkoto bi nipa ba pe otimi de post wo wale be 10 eno wo mba be 52 53 eja babu si de obegu eno ana bitwa ti se politician bi di yale no ho e di yaza e di jiska oni nyankopon temasem obetwa boni bia ye bia nyame ne yeso akatiafo obetwa no so found enti se ko be Ghana fo panyimfo hu se awrawo bridge abowiase awrawo ba na wo fa ho di nyeska eja ba hawo ne amane de ebutu kwan no na sema kofa asade be ewe ya ye hwa de bi ose na nanom aye bon wo ko ye na so mamumu ye ti from papa fo ni komfa so me Kwame Nkrumah time o ma ko afamu fie ngo beton fie ni ton do ti land on koke no na nipa mi hu na me ben no o ye Kwame Nkrumah ona na Kwame Nkrumah sikasem so nya konya ne mane ne na nam kofio eja me ka no kwara kire se me ye sofo efio me ka kire se obi wo wan siriko de to dia na dia njindi masifo na sabi say ti wona won so wo di abro ne no dachi bi won so wo betua so ka se Kristo mai ne da so won koma asema me ka wo behu nyame ni bibia kom show
So her Bible now. To also come Timothy was say 2 Timothy chapter 3 1 go. Ose brani kwa wie bre mo di bede ebe ba. Ti nyame na simpin wa e ya to. Je pese me kamani pe ne hu se ye sum nyame a ye sum nyame yi. Ne nya se na ba akusi nyame fie na ba akusi wiase no. Teja atwide na obusam na sako kai. Atwesem na conference win na ba mebo a. Yinaja. Ja twide na fi na meba so. Me catch was Yesu si ni ye papa mo ye no. Adboy fo mponim sa papa ne ye chen. Me ba chom biso asem ye ja. Atwie adoyenti e man kwa man ko heaven na. Wo de wo nyansem no de ye mfa bia e man kwa man ko debi. So ye papa no anyi nyame apede a won ko heaven. Yesu esia papa skani bi o se me yede mpen na me ya doye me ya manfo papa me po afode me tuatu so dudu na Yesu ka kire se aka wa ade ba ko pe na mo dwere se Yesu no Yesu ba bo se ni nyanse bo pie ni ti on se Yesu bisa na manfo no kro jo ene wa se Yesu bitu bisa na se bi na Yesu ka kire se to de wo nyina kuma ehia fo ni bi di machi akwane di man to fetch nwa no boy yem pese me ken na ne say ultimate first camp brabu nyame ko heaven enti se obiti se ye hwa de bi o ye kani na twide no me pacho omobo wake up kwa me hwe bibi prayers na ba wake up ni na obi a no ka tu obi a no ho ibi ko wanyeska eja ana me boa me bato unhu se Joseph no akwati kwatu no unhu se Yesu edi na chi wakati kwatu no me bato unhu se David ni kwa be o ka se nyame abe ode ma be yo hene enti afedi e de nwa asram enti ma fit be akoti ba enti makatu me ho bi ensi ti Bible say okay Jeremiah o si en fire na namote pa akwan ene e ye for Joseph no nyu obi o de prison nyam yin man koye minister for ko nya di bro nyeska eso anya homa so we fa kronisika me patcho nya bia o ti David Joseph abakosem se ofa iti sika kronisika ba ko pe kurada e cheki susu ewu ni Jesu su nyame enti so bi su nyame we nyame di nyame pe onye do no ane pe ti sa tru hunam no so be di wias for ya eno nche se eguna tese bi obekọ heaven na ni heaven ni head ye e wo no nyankopose ba me yesofo a me church na de me kakra menim no o se ni wa ye no yes eja me dase nkomo ne de wadi bi e de achoye ebusuafo aha eye Xposed na epa atwon sensem ne on se yabomu aduko akofofa ensem a ehunya ebisa questions odifo ana pastor Kyei ono nso weyi ye na ano na aha ena medemu ebesi na onim wo boni din a aso bo Kyei na umbo hwe ase afra me metro yes ufra me medro na untumi nkaza ase from yeja na meje wo so na yo de bia wo bompa ipu na kaze meja wo soro a then wo ye wa pede ma o do friend eja wa pede bia wo ye nyame benam no so ama na ye den aye edi ama o metwa ba eja e ma ne de ni number atudwa na ensem de bia wo pese wutie any counseling message bia wo pe bia no eja e de ni number e ye den eto edi ama bibia wo mu bia na wetuma ye den afren nti eja mejo for number etupia am I eja mpacho me number ni ye
0247 83 22 63. Ebi a no bi wa otika mu wesi no anti. Number ni bi 0247 83 22 63. Ebi a wo bi abetima frem. Bi na bibi ha, bi na wonti bibi ase. Komokure di ebi a na wa adwon tanta. Ebi a ye time na ye nyam dudu nti wonti ase wo frem a. Mema koti mema ti nyame ka me betu Bible ma chiwo na se nam dia chiwo. Enti de wonti ase nye kukuku enye kakaka. Frem busame. Me di ye betu ye because heaven ye papo. Yen sum sofu bia yen sum ni pa bia wa asaso yesu. Ye sum nyame a Abraham nyankopon, Isaac nyankopon, Jacob nyankopon ene ye sum. Enti so ha bi ma betima kodi fo bi obeboa wo. Betima kosofu bi obeboa wo. Ba hwese oni nyame ntem no wonya bone ma nyame empa. Sebeya heaven ubenya biako sebeya because atudia me be kofa bai Bible Yesu ka asem o se anadwo bi ba ti ade chebia sesem ye de osuma me na adwuma ba bia wo bia wutie me no me peso hunu se anadwo bia betima sesi ame no wo kase metime frisidu amekọ metahwe fo mewu e kan me baba me no kasa me sofu me bage wo ye 6 months mai eja ewias baby obi etim bia me bodam na me nkani pa obiem afa me dwrensi so Bible no kwa wo ka kire me me ntibiem ti me kasa atwuo no enye ya na me boa ti me mobia yakọ me magana fo yakọ me magana fo mo abuchi na yakọ me sama especially na busuafo yakọ pa me mo oma panyini ni na suafo na pafo na yakọ owo ya de a eya ko me hu bi pen me baba me ne nati owu ye ni 6 months man ye ko baby owo ahwe me bia siesie hu no nim da edon ne bebo se don ni frawa ahoboa ben no waye susufo ahoma wiase hwehwe Yesu hwehwe Kristo aseda atwu a okra na nyankwaje baby awo wutim bi especially abochefo wo na so wa wale bi pro wo kunu jao ne me bi koso Bible say wo kan shono David nwuma na am certain 1 Samuel 2 Samuel wasi na David ekope ene nkrofo kwa akom na atafo na besi o machi be fa David yire ne maame sister David nyeme na afi Bible see David akofo no ko be 600 afi de David no mo koye no akofo na so akofo mo yire no mo ma o bekum David afi David na tu David tu dietin Bible see Yesu David kachire software better on fa na software de na emma no na adofo ba bia wo bia de ntiamam kasa aso mi person cho say so ko how bim so kwa man hu bim e bia wo fa de ya te se de ma fa de ya mu a hwehwe Yesu first hwehwe nyame David atafo be fa ne nyama no wan ko bia nchen okọ nyame anim no ko sugu nyame so no busa nyame se mintuom menko menya na Bible say nyame catch say David ko also Romans chapter 8 verse 28 wasi adin na mu emfa asidama no ehye mi nkran me ba free mu asofo mpefu tumi fo mo kasa kire me tie because me kaise me David enya problem no ko nyame nche ame so problem akom na wose me hwe nyame timu se nyame na na de ma ono ana echie se tama me ya nyame afa ababa wana mamia na me ba echa mamia ebia
kamabu nyame so na so no na de ma no agye a timpesem ka che Ghana fo na se Christian Atsu nyame na de ne ma yen to agye a obi anka na koma ntoniem na se da tia kwama no ibehia ewo heaven enti so hu Kristo a efiti na ekwane ye jai ensu na odi akire no jai nipa niema odi akire no enti memwa ne fa homa Yesu ebia na me confess wo abuchi wakoti bembe bi eja usika bi akodi bembe bi wahwe no tuku Bible si nyame sim be ya de foforo obey new thing bia na de nyame de ne be ma na be efe e be akono achede uhia ba akono enti tuku na hwehwe nyame bibi ha wako nyame nchen kosuku ni subusa no Bible si Betinos o hia Yesu no kache Yesu se humobo so ti bi na wo ha bi ma kache nyame so humobo baby a wo bia ni jai se odu hu no mo biska wa Ghana onye nkodlisini wo onye nkomalam wo se me na mka ma asemi yeti kuma se malam fo kura so omoto ade kura ku jema enye adwuma bie se mfa ti malam biye bibi ma wo oje usikadi me kan kura chro ne ye bibi ma wo oje usikadi baby a wo bia me do se nyame nsa nyame shoso on kura me number 2 dwe bia na wo help you bibim o person me edwena simbi bitima frame me do man Ghana e se nyame nsa baby obi nyame shares no cry amen eja yeda wase encommon de ya bone bebre wotie enkwaje ensem wotie ufutusem ana wotie ensem a efri e papa kwamichi eho ase frame major ntumi so frame eja eje wo so sa bebebe aha Xposed GH ya kacho se enwoma pa ene ebe kokuru e de abro na wo hwa akoma ato yim se ne yeden etie bi aha ena mede wo ebesi mane nyo se nsem yi kwa ne ya de ba entertainment ye de bebro trending issues are the bebro ensem a abetudwa ne wo se ye bo ho abobo ne yeden ho sem brewa etini na so bebro da sene ebese hia akacho se me amede dwumedi ebrom din de limo elikem kwame ameka betumi aframe African on all social media platform ye ha free Xposed GH so and then I join here subscribe it and so what you also phone send na ayewo de so a the number egu ase o emra ye kasa ni na betumi e de ayeden aframe na wo enwoma bi nso oton obese obon de ro so a free management board number ni go Xposed GH ne ne twetwen komo e bepon numa wo de ro de ayeden e de amo aha ena me de wo ebesi da sene ebesi hia makra bye bye.